Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turabwira ibiri kubera mu buraruko ndetse no bumanuko muri Kivu, aho bitangazwa ko ibintu bikomeje kugenda bifatira intera offensive ndetse na contre offensive bikomeje gufatira intera kuri ligne de front. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutamu bikurikiranira hafi ugiye kudufasha kudusigurira ibiriko biragenda vyibonekeza mu bisagara ndetse no mu micungamao itandukanye nkuko bigenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Wiriwe neza, uraho neza, ugana muri Amakuru dusangiye ubuzima. Yego, turi ku gica kwa Mungu ni kuri uyu muyingamo aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba muri Amakuru. Turaza kugaruka ku kuba leta ya Repubulika y'Intwaro rusange ya Kongo yongeye kwita AFC ibyihebe, ikaba rero bije mu gihe urugamba rukomeye ruhagaze gute? Urugamba rukomeje gukomera cyane mu misozi y'Iwarikare, kandi urugamba rukomeje gukomera mu misozi yara muri misozi Kivu. Yego, mu misozi itandukanye turi zo kugarukamo tukamenya ibice intare zasarambwe zigaruriye aribyo byihemeye FDC cyangwa leta ya Kongo. Yego, nakubwira uburyo situation ihagaze kubitwa umusubirizo ari nako nanone Fdnb ikomeje kwataka. nibyo Fdnb yamaze gukora mu buryo budasanzwe, irungika abasirikare benshi. Turaza kandi kurebera hamwe retreat strategique gusubira inyuma vyagaragaye. Turabwira kandi insacrement, turebera hamwe kandi embuscade. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na pironnage d'attirer, kurasa ibisasu bikomeye byinshi cyarimwe birashwe mu bice bikomeye byo muri territoire ya Masisi kuri uyu wa Mungu. Turaza kubabwira ibijyanye na frappe aérienne mu bice bicungamiye igisagara cya Uvira. Turabwira kandi bombardement mu Minembwe uko ihagaze. Turaza kandi kubabwira reconnaissance aho bitangazwa ko DMAP iri mu gikorwa. DMAP ikomeje ibikorwa by'ubutasi bishingiye kumenya amakuru y'ibice intare zasarambwe n'abafatanyabikorwa babo bari kwinjiramo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na prise de position, ibijyanye no gufata ibice aho bitangazwa ko hari ibice kuri uyu munsi byamaze kwigarurirwa. Turabwira kandi conflit asymétrique, intambara impande ebyiri zitanganya imbaraga ikomeje kugenda iboneka muri territoire ya Fizi aho bitangazwa ko ibintu zamaze guhindura isura. Turababwira kandi ibijyanye na geri byo muvoma, intambara iri kubera muri ibi bice bya Mwenga. Turabwira uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kubabwira renseignement militaire uko iri gukora akazi. Turebe renseignement stratégique ziri gukoreshwa ndetse na renseignement tactique. Turababwira kandi ibijyanye na agent infantry aho bitangazwa ko mu gisagara cya Uvira hafatiwe bande. Ni igisirikare cya FDC ndetse kandi igisirikare cya FDC utiyoje bacancuro bafatiwe intare zasarambwe ahitwa Bitara na Kirungu muri Uvira. Bivuga yuko aba bantu bafashwe ngara babarizwa mu gisirikare cy'intare zasarambwe bashinzwe gufata amakuru atandukanye cyane by'umwihariko bari gutegurwa ku ruhande rw'intare zasarambwe. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na briefing opérationnel aho bitangazwa ko habaye inama ikomeye yo gutanga amabwiriza y'ibigomba gukorwa. Turebera hamwe commandement de terrain, turebe uko bihagaze. Turebe kandi commandant en chef wamaze kuzanwa mu gisagara cya Uvira kugira ngo azakurikirana ibikorwa bikomeye by'iki gisirikare cyo muri région militaire ya 33. Turababwira kandi ibijyanye na centre de commandement uko bihagaze. Turabe impinduka ndetse n'amavugurura biriko biragenda vyibonekeza. Turajya kandi kuri coordination interarmée, tubabwira ubufatanye bukomeye bwa FARDC na Fdnb bwaje mu isura nshya. Hari gukorwa ubuhe buryo bitandukanye byiganjemo ubujyase butandukanye n'uburyo bakoragamo. Turaza kandi kugenda tubabwira ibijyanye no na deployment y'abasirikare. Abasirikare benshi bari kurungikwa he?
imisozi yariya muri Sud Kivu by'umwihariko mu misozi ya Warungu hari hafi y'ahitwa Kisongerwe Murambi Kirukuko n'ahitwa Burambi n'ahitwa Mayamoto n'ahitwa Kingwengwe utinagiye mu misozi yegere Muheta Katongo n'ahitwa Gombe n'ahitwa Kitu. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye n'ibikoresho bimaze kugezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Merekiyoru Ndadaye Bujumbura aho bigiye kuba bizakifashishwa muri mirwano ikomeye. Tayari ntibikiri ibihuha bizamaze kwibonekeza ko imirwano yamaze kwitegurwa. Abanywanyi muze turabira hamwe biriko biragenda bivugwa mu makuru arabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aho rero turi buze kubabwira byinshi. Cyo usabwa rero kuri wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha Mutama. Tuyaherehe aya makuru tuyahere ahitwa Uvira. Yego, Uvira byifashe gute Mutama? Bwana munyamakuru, ahitwa Uvira ibintu byongeye gukomera kandi byongeye kuzamba. Yego, nyuma y'uko igisirikare cya FDnb cyohereje abasirikare ahitwa Kazingira. yego, nyuma y'uko igisirikare cya FDnb cyohereje abasirikare ahitwa Kibongwe. yego, nyuma y'uko FDnb igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare baturutse mu kiyaga haruguru y'ikiyaga cya Tanganyika abaturutse ahitwa muri Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. yego, biravugwa kandi birakekwa n'igisirikare cy'u Burundi yuko M23 hari abasirikare yamaze gushyitsa ahitwa Gomba n'ahitwa Katongo. bakaba bashyitsweho bagejejweho mu buhe buryo misiyo bafite n'iyihe Mutama? Nisho ni abasirikare b'interahamwe bafite. Yego, niyo kwambura igisirikare cya FDnb abatatondetse kandi abasirikare ba FDnb. yego, ibice byose bafite bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ndetse kandi n'umujyi wa Uvira. yego, ariko bikavuga yuko nubwo ibi bice bikomeje gukekwa yuko interahamwe bya babigezemo bya Gomba ndetse na Katongo. yego, imisozi ya Shenge, Kirungu n'ahitwa Kitala. yego, yamaze kugezwamo abasirikare by'umwihariko ikitwa Hibus Special Force Anaconda na Eagles. yego, abacancuro b'abanyamegizike ndetse kandi n'abacancuro babiri bagiwe abacancuro bakomoka muri Colombia na Mexique na Argentine. yego, bikavuga yuko aba bacancuro b'Argentine, Mexique na Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. yego, ngo bafite gahunda yo kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka muri misozi yegereye Gomba na Kitu n'ahitwa Katongo. yego, ngomba kumenya yuko igisirikare cya FDnb igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. yego, ngo bakomeje kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira mu bice byegereye ahitwa Kibongwe, Kazingira, Kiroma, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge. yego, niba mu misozi yegereye Kirungu bari gukeka yuko interahamwe zamaze gushyitsa abasirikare ahitwa Gomba n'imisozi ya Katongo yegereye ikiyaga cya Tanganyika mu bice byegereyeho aho FDnb bikomeje gucisha abasirikare mu binyamakuru. yego, nibyo kandi ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo Mutama. Ndagira ngo unyemere turabe ibyatangajwe na leta ya Kinshasa ku mutwe wa 23. ubwo turagaruka uhita tujyana no mu minembwe no mu bindi bice ugenda utubwira ibiriko biragenda bihaboneka mu buryo bwiramvuye. yego nta kibazo bwawe. Leta iharanira intwaro rusange ya Congo yongeye kwita abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibyihebe, imvugo itaherukaga gukoreshwa kubera impande zombi zari ziri mu bihe by'ibiganiro. Byagarutswe mu itangazo ryashyizwe hanze na FARDC ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2025 aho ryashinjaga M23 kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yagaragaje ko kuwa gatanu kw'igenekerezo
igenekerezo rya 19 kwezi kw'icyenda 2025 AFC M23 yagabize ibitero mu bice bitandukanye birimo ahitwa Canzikiro n'ahitwa Nkambi muri groupement ya Kisimba mu murenge wa Nyanga muri territoire ya Warikare no mu bice by'ahitwa Sisa muri territoire ya Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Yatangaje kandi ko kwigenekerezo rya 18 kwezi kw'icyenda 2025 abarwanyi b'uwo mutwe yise ibyihebe bakozanyijo n'ingabo za leta FARDC mu gace kahitwa Ndete n'ahitwa Kazinga muri territoire ya Masisi, ahitwa Chambobo n'ahitwa Qatar muri territoire ya Karehe n'ibirindiro bya FARDC biri mu ahitwa Muhondo muri groupement y'ahitwa Banyungu muri territoire ya Masisi. Ingabo za leta ya Kongo kandi zatangaje ko ku munsi wari wabanje AFC na M23 bari bagabiza ibindi bitero bikaze. FARDC yakomeje gushimangira ko itazakomeza kwihanganira ivyo bitero bikugabwa na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Kwita ivyiye bihuriro rya AFC M23 ku nzego z'ubuyobozi za leta ya Kongo vyaherukaga mbere y'ibiganiro byari guhuriza impande byari bimaze igihe biri guhuza impande zombi muri Qatar Doha. Ibi bikaba bishobora kugira impinduka mu biganiro bizaganishaga ku bahoro hagati y'impande zihanganye, cyane cyane ku mutwe wa AFC M23 nawo wakunze kugaragaza kenshi ko ingabo za leta FARDC zikomeje kurenga ku gahenge zikagaba ibitero mu bice bitandukanye no kutubahiriza ibyo buri ruhande rusabwa. Ibi kandi bikaba bifatwa nk'ikindi kimenyetso kigaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwikura mu biganiro by'Doha. Benshi bakabibona ko ari ikibazo gikomeye ndetse bikomeje kugenda bikurikira amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba kugeza ubu ngubu. Rero muri Kivu y'Amajyepfo ibintu ntibyoroshye muri Mwenga, ubu rugamba rwakaze. Amakuru atugera aravuga ko imitwe yitwaje intwari ikorera muri territoire ya Mwenga n'ayitwa Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo ishaka kwirukana umuyobozi wa regima ya 3306 y'ingabo za leta n'intwari rusange ya Kongo, Colonel Chihutu Vera. Mwibaruwa iyi mitwe yandikiye Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yashinje Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi ashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhura alias Fokamike umukunyereza ibihumbi 48 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenewe imitwe ya Wazalendo ikorera muri Mwenga n'ayitwa Shabunda. Iyi mitwe ya Wazalendo yamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi ko akwiye gusimbuza Colonel Chihutu undi mwofisi uyobora regima ya 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe wa M23 ndetse na FARDC mu gihe kandi Wazalendo iyoborwa na General Marayika ndetse na General Kanyakiriba kwigenekerezo rya 19 ndetse n'igenekerezo rya 18 habaye imirwano ikomeye mu rwego rwo kugira ngo uruhande rugire ubugenzuzi kuri centre ya Mwenga. Icyo gihe hapfuye abantu barenga 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda. Imitwe y'Abazalendo ikorera mu territoire ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi ungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasita Olivier yimurwa. Icyo gihe Wazalendo yagaragaje ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira mako yaratishobora koroherwa no gufata igisagara cya Uvira mu buryo bworoshye kuko bamwitaga umunyarwanda. Ngayo ngukorera mutama wakomeza nawe utubwira ibiri kubera mu bice bya Minembwe no kuzindagisi aho wambwiye ko urugamba rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Mutamu uratwumva? Nukuvuga ngo bwana munyamakuru, yego, nubwo wagiye ukomoza mu misozi y'Minembwe cyangwa se mu misozi yegereye hariya Mwenga munsi ya Bukavu, mu misozi iri hasi ya za Kabare, yego, ugakomoza mu misozi yarasha bunda hafi ya za Penikusu, yego, wibagiwe imisozi yitwa Minembwe ahegereye Kakubere ndetse n'ahitwa za Kamombo n'ahitwa za Rwerera n'ahitwa Tumungu, yego, wibagirwa ahitwa Tubangwa no misozi ya za Ifashiro, yego, bwana munyamakuru wibagirwa imisozi ya za Ngomiyano, yego,
aho FRDC aka kanya ishaka gufata mu buhe buryo ikoresheje iriya mihanda yose nationali gatanu iki mu misozi yegereye hariya za Runingo n'ahitwa Mwesi yego n'ahitwa za Bafarego yego iyi misozi bakayisohoresha bashyira ahitwa za Kizo misozi hasi za Rulimba ndetse n'ahitwa za Kabambare yego ariko bikavugwa yuko FRDC bishobora kwigora cyane ukurikije n'ubundi twamaze gutegura ibitero byawo yego muri iriya misozi yegereye ahitwa Kunda yego Ibombo sanga Mutama ndumva bicika mu gihe dutegereje ko yagaruka ku murongo kugira akomeza tubwira byinshi ku bikomeje kugenda vyibonekeza abanywanyi ndagira ngo munyemerere turebere hamwe ibijyanye n'urubanza rw'abasirikare 17 ba FARDC bakatiwe imyaka 10 y'igifungo bazira gusambanya abantu. Ubwo turaza tugarukanye Umutamba akomeza tubwira byinshi ku bikomeje kugenda vyibonekeza. Turabwira ko urukiko rwa gisirikare muri Boniya rwakati abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 22 kubera gufata ku ngufu abana bato. Ibihano bizatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urukiko ryateguwe ryatewe inkunga na NGO CFPD na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe ahakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'aka gace kahitwa Bangkoko. Hari abaturage barirwa mu magana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Muri 17 baregwa bagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 na kugeza kuri 16 mu mijyi yitwa Mungwaru ahitwa Mambasa mu kwezi kwa kari muri 2024. Umwe mu baregwa yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije mu gihe undi mwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana, ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana. Ibi byemezo byerekanye intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana kwihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kugarura icyizere ku bahohotewe ndetse hagatangwa n'ubutabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi mu gihe ari abasirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore uharanira amahoro n'iterambere ridaheza Sofepade ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga uru rubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera abahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore ndetse n'umwana. Mutama niba utwumva wakomeza n'andi makuru, twari tugize ikibazo cya network. Nuko nayo imisozi ya Uvira nayo imisozi yose Kivu Minembwe yego ndi kubabwira ibice by'ineza turamwe boherejwe abasirikare muri ya misozi yegereye ahitwa za Bunyani n'imisozi yegereye za Kindo yego. Ni imisozi ivuga yuko bayoherejemo abasirikare nyuma yuko ubona yuko FRDC ishobora kugaba ibitero biturutse muri mihanda rute nationali gatanu yego hafi ya za Runingo Mwesi n'ahandi hatandukanye bashaka kugaba ibitero hariya za Nyange ndetse n'ahitwa za Kasongo yego. bakaba babikoresha baturutse ahitwa za Rubabo n'ahitwa za Kabinda n'ahitwa za Kongolo yego. nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero baturutse mu bice byinshi bitandukanye bitangatanze Bukavu, bavuga yuko mu gihe baba bamaze gufata Bukavu bayambaye intare za Sarambwe yego yabafasha no kwinjira mu bindi bice byahariwe muri Kivu bwa Munyamakuru, bajyanwa muri iriya misozi yegera umuhanda rute nationali gatanu yego uva ahitwa Kavimvira uzamuka Kiroma na Mwange yego uwegera ahitwa Runingo. Ibi biri gukorwa nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi ndetse na FRDC yego bamenye amakuru y'uko uyu mutwe ufite gahunda yo kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira yego. akaba nayo mpamvu n'akari hagati ngo ni Muheta kari hasi neza hafi y'ikiyaga cya Tanganyika yego abasirikare b'Abarundi bahagaze ndetse kandi ari benshi cyane kuko bari kuvuga yuko bashobora kugabwaho igitero yego kibatunguye giturutse mu bice byariya muri
muri minembwe. Yego. Ni nyuma y'uko n'ubundi ibi byatangiye imirwano ikomeje gucira ibice by'abahungu, aho uyu mutwe neza usura muri kurwana no gusubiza Fdnb inyuma. Yego. Ibi bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, bikavuga yuko rero aba basirikare yego bazanwe ahitwa za Maheta na Gomba, bazanwe za Kitara. Yego. Aribo bagiye kwerekeza Warungu kujya guhangana n'umutwe neza usura ngo baturutse Uvira, ariko umuhanda w'inshi uri kugaragara bigaragara yuko ari abarundi bari kuzanwa muri bino bice. Yego. Mutama rero mbere yuko turi buze kujya n'ubundi ku yindi page ukatubwira ibindi, katubanze tubabwire ko kuri ubu ngubu hari amakuru mashya hari, aho FARDC yasabye abasirikare bahoze ari abasirikare bayo bari muri M23 kuyihunga cyangwa bakayirasa. Ibyo bikaba bikomeje kugenda bihura n'amakuru n'ubundi biri kuba. Ni igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Congo FARDC cyasabye abahoze ari abasirikare bacyo bamaze kwiyunga ku mutwe wa M23 gukora ibishoboka byose bagahunga cyangwa bakerekeza imbunda zabo kuri uriya mutwe nkuko babivuga. Ni ubusabe FARDC yatanze nyuma y'iminsi mike M23 yerekanye abasirikare bashya barenga 7,000 yungutse nyuma yo gusoza imyitozo bari bamaze amezi 6 bakorera mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerereye muri teritwari ya Rucuru. Aba basirikare biganjemo abahoze ari abasirikare ba FARDC bemeye kwihuza mu na M23 ubwo uyu mutwe wigaruriraga igisagara cya Goma na Bukavu. Bakaba rero kaga kwemerera umuyobozi w'igisirikare cya M23 General Sultan Emmanuel Makenga ko biteguye gutanga umusanzu ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa mu butumwa yageneye bari abasirikare yababwiye ko bakiri abasirikare ba FARDC. Yagize ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziributsa abasirikare bose bafatiwe cyangwa bakaburirwa irengero Goma na Bukavu uyu munsi bafashwe bugwate na M23 bakorana nayo ko mu kiri abasirikare ba FARDC mwatorejwe gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurinda igihugu uriya mwanzi kugeza ku gitambo kiruta ibindi. Ekenge yasabye aba basirikare ba M23 bahoze muri FARDC kudaha agaciro ibitangaza bizezwa ngo kuko uriya mutwe bihuje nawo uzabakoresha nk'abacakara bakarwanya abavandimwe babo n'abashiki babo ndetse bakangiza inyungu zabo ndetse n'iz'igihugu cyabo. Uyu mugabo kandi yabwiye bari abasirikare ko bizaba ari amahano akomeye mu gihe baba batatiye indahiro yabo yo kutagambanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bikaba bihabanye n'ibyo barahiriye cyangwa se kwerekeza iminwa y'imbunda zabo ku gihugu cyababyaye ndetse n'abaturage bagenzi babo. Yunzemo ati ibyo nibibaho Repubulika n'ibisekuruza bizaza ntibizigera bibabarira na rimwe. General Ekenge yasabye bari abasirikari gukora ibishoboka byose bakava mu maboko ya M23. Ati bijyane n'imibabaro mwahuye nayo ndetse n'ubwicanyi bukorwa na bagenzi banyu b'ibyihebe bya M23 nk'igitambo mukore ibishoboka byose mu rwego rwo kongera guha igihugu urukundo. Yavuze ko kandi bahawe amahirwe make yo kwerekeza imbunda ku mwanzi, abasezeranya ko uzabikora azongera kinjira muri FARDC. Biro nibyo yatangaje mu gihe Sultan Emmanuel Makenga we ubwo yabasohoraga yavuze ko bose bahisemo gukorera uyu mutwe bagakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Byose nibikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hakomeje kugenda humvikana ibidasanzwe. Mutama wakomeza katujyana ku zindi action ukatubwira ibiko biragenda vyibonekeza. Ku zindi action z'urugamba rero. Yego. Atuzenguruke bayikare tumenye ko situasiyo ihagaze muri eneo zimaze igihe zifashwe n'umutwe w'intare. Yego. Tumenye no muri za FARDC uburyo bihagaze. Yego tubwire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego. Mu bice bya Warikare. Kuva ryari?
byatangiye gukomera kuva ryari? ni ukuvuga ngo ni uguhera ku munsi w'ejo aho umutwe w'inteko wagerageje kwigira imbere usatira ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi ugafata n'imisozi myinshi itandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ku munsi w'ejo hafashwe n'abashaka yego bamukomoka muri Blackwater bafashwe n'uyu mutwe w'inteko. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare bakuye ku bice by'ahitwa n'ahitwa Ishunga n'ahitwa Katanga. Yego. babazana muri iriya misozi yegereye hafi y'umuhanda w'international 500 Mutakatu ya mbere ndetse n'ahitwa Mutakatu ya kabiri. Yego. aba basirikare bazanye n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu z'intambara, ubwo ni helicopter. Yego. Helicopters ndetse kandi bazana n'indege ziri mu bwoko bwa tactical drone kamikaze. Yego. zigamije kugaba ibitero muri iriya misozi iri hasi mu kibaya cyitwa Nyezera no mu misozi igera ahitwa Musenge. Yego. ariko bikavugwa yuko nyuma y'uko uyu mutwe ukoze mission yo gufata biriya bice bizamuka kuri umuhanda international 509. Yego. hafi ya Mutakatu ya mbere na Mutakatu ya kabiri. bikavugwa yuko uyu mutwe wahise umenya amakuru yuko n'ubundi ushobora kuba ugiye kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC. Yego. abasirikare baho benshi muri bo bagahita bahungira muri bice byegereza za Niyamimba no mu bice byegereza Karari n'ahitwa za Kiwuri. Yego. hafi y'imisozi yegereza Nyabitekere. Yego. ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane uko kugerageza kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye ishaka kugaba ibitero irasanga uyu mutwe w'abatangatanze ukabatangatanga mu bice byinshi bitandukanye. Yego. bikavuga yuko rero abasirikare abahawe misiyo b'abarundi ba Fdnb n'abana b'abakomando. Yego. ngo bagiye kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Warikare. Yego. by'umwihariko bagasatira imihanda yegereye hari hafi na Nyenzera. Yego. bagiye muri iriya misozi za Byungu n'ahitwa Mururi. Yego. bagaca ahitwa Karonge na Kibuwa muri iriya misozi ya Mera ndetse n'ahitwa Rimangi. Yego. berekeza mu byerekezo bigana hafi za Kishanga n'ubundi bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe w'inteko. ariko bivuga yuko iyi misiyo kuyikora ngo atari ibintu byoroshye kuko harimo intera y'urugendo rurerure bisaba no bivuga yuko hagiye kwifashishwa indege. Yego. yo kwerekeza muri ibyo bice kugira ngo n'ubundi uyu mutwe uri kwerekeza muri ya bice bya Mubanda n'ahitwa Wenda no mu byerekezo bigana za Taweza n'ahitwa za Boboro bashobora kuba bawusize inyuma. ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kwicamo ibice bitandukanye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite ku mirongo imbere ku rugamba n'ubundi bamaze guhabwa Warikare mu gihe bakuye mu bice biri strategique by'umwihariko bitatu bakundirwa Igikorwa. Yego. bishobora kuzafasha byoroshye FARDC kwinjira mu misozi muri teritwari ya Masisi by'umwihariko uyu musozi wa Mweso ndetse n'imisozi itandukanye bahagurutse indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'indege za drone bakagaba ibitero mu bice bitandukanye z'abasanzwe zigenzura bya teritwari ya Masisi. Yego Mutama, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Tujye rero kubivugwa muri aka karere birebana n'umutekano, aho abatoza b'ingabo za EAC zihora ziteguye gutabaraho rukomeye zacoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda. Ubwo turakomeza n'ubundi nawe tubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Nk'uko rero tubibabwiye ni East African Standby Force basoje amahugurwa ya gisirikare yaberaga mu Rwanda. Ayo mahugurwa yaberaga mu ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy, akaba rero ari imyitozo yari igamije gufasha abayobozi b'ingabo zihuriye muri East African Standard Force. Nk'uko bigaragara na mahugurwa arebana no kuyobora urugamba, aho yagenewe abasirikare bakuru basanzwe kugira ngo bagire uruhare mu gutoza no guhugura abandi bizwi nka Battle Group Commanders Training of Trainers Course.
yatangijwe ku igenekerezo 8 isozwa ku igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda 2025 yateguwe ku bufatanye na Rwanda Peace Academy ubunyamabanga bwa ASF African Peace and Security Architectures. Mu bindi bikorwa abo basirikare bakoze harimo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali n'ingoro y'amateka yo guhagarika urugamba rwo kurwanya jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo za RP zayihagaritse. Basobanuriwe kandi ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku muryango nyarwanda n'urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma yayo. Ayo mahugurwa yasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Indru Nyamvumba, washimiye abitabiriye ayo mahugurwa ndetse akanasaba kuyabyaza umusaruro mu bumenyi bahawe. Ati aya mahugurwa yabahaye kumenya inzira n'uburyo umutoza akwiye kwitwara mbere no mu gihe cyo gutoza abandi ndetse no mu isuzuma ry'ibyo yatanze. Muri make ubu mufite ubumenyi, buhanga n'ubushobozi umutoza akwiye kuba afite. Uwitabiriye ayo mahugurwa mu ngabo za Kenya Lieutenant Colonel Lawrence Gitayiga yashimangiye ko amahugurwa bahawe n'ubumenyi bungukiyemo ari ingirakamaro ku batoza kandi bizabafasha guha abandi bumenyi mu buryo bwa nyabwo. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse n'abari mu banyamabanga ba ASF nk'uko biri kugenda bitangazwa. Bakaba rero barungukiyemo byinshi nk'uko amakuru adushyikira abisigura. Mutama wakomeza n'andi makuru. Uvuga mu yandi makuru ni ibice bya Warungu. Yego, ni ibice bya Warungu. Aka kanya turi kuvugana imisozi ya Warungu nayo iri mu bibazo kandi yagoberewe bisanzwe. yego, iyi misozi nyuma y'uko umutwe w'intare z'Asarambwe uzanye abavuye ahitwa za Karika mu misozi ya za Igege n'ahitwa za Buhombo, yego, kamanuka hafi y'umuhanda w'utunasonari kabiri berekeza ahitwa Ngeshwe mu misozi yegereye hagati muri Warungu, yego, mu byerekezo bigana muri Gashongerwe bagamije gusubiza inyuma aba basirikare baba Wazalendo bivuga ko bivanzemo n'Abarundi. yego, byigeze kuba ikintu kibazo gikomeye cyane kuko biravugwa kandi biremezwa yuko akarambi kumvikanyemo amasasu menshi cyane hagati y'intare z'Asarambwe ndetse n'Abazalendo. yego, aho Abazalendo bari kugerageza gushaka kwicuma ngo begere muri bice bya Budodo. yego, n'iyi misozi Gashongerwe bayikontorore neza 100%. yego, ariko bikomeje kugorana kuko abaturage batuye muri bino bice abenshi bari kwifatanya na twirwaneho na M23. yego, nk'uko n'ubundi Abazalendo bari kuvuga yuko bagambaniwe ngo n'abaturage batuye muri bino bice kandi bikorwa n'ibintu bikomeje kugenda bindikira umunsi ku munsi n'isego no kwitego. yaba ari iyihe mpamvu hari abakomeje kugenda bayiyungaho Mutama mu makuru abashikira? Bari kwiyunga ku ntare z'Asarambwe. yego, uruhande rukomeye cyane abari kwiyunga ku ruhande rw'intare z'Asarambwe. yego, abenshi n'ubundi ni uko M23 babwira yuko ikirwanira ari uburenganzira ubuzima bw'abaturage kandi bikanaterwa n'uko abana b'Abazalendo bagiye banagaragarwaho n'ibiti cyane n'ibindi misozi za Gashongerwe n'ahitwa za Ngweshe n'aha za Karambi na za Nduba twagiye twumva ubwicanyi ndetse n'ubujura bwagiye bukorwa na Abazalendo. yego, amasaha ya kumanywa no mu masaha ya nijoro. Byumvikana rero ko iby'intare z'Asarambwe bavuga yuko bazabagize Abazalendo kandi bakazana umutekano mu gihe kirambye bitandukanye n'ibibazo bagiye bagira batewe n'abasirikare batandukanye by'umwihariko izi za Abazalendo ubona yuko rwose discipline yabo igererwa kurusha. Mutama rero ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibijyanye n'ibyo M23 yatangaje igiye gukora nyuma y'uko indege zikomeje kugenda ziza, mbere yuko uza kutubwira n'ubundi n'andi yandi yo muri Warikare.
umutwe wa M23 watangaje ko wamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma yo kugabwaho ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Cy'Umwihariko ndetse na za drone za CH4 z'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Kwisa nkuko rero amakuru atugeraho mu masaha ya saa moya za mu gitondo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 kwezi kw'icyenda 2025 nibwo Cy'Umwihariko ndetse na za CH4 za FDC zarashe mu duce dutandukanye harimo Bibwe, Kaciro, Ganahembe duherereye mu territoire ya Masisi ku isa ya 2:30 kandi hari indi drone ya CH4 yagabye igitero mu gace ka Nyange no mu nkengero zako. M23 kavuga ko kiciyemo abasivili benshi. Uyu mutwe uvuga ko ibyakozwe n'ingabo za leta ari ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye. Washinje kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje gutesha agaciro imbaraga z'abayobozi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batandukanye bihurije mu biganiro bahuza AFC na leta ya Kongo, bityo ko uyu mutwe uhera uvuga ko Kinshasa yahisemo intambara. Ibitero byo kuwa gatanu bikurikirana ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bo mu gisagara cya Uvira. Ibyo M23 yahereyeho yamagana amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi leta ikomeje gukorera abasivili. Ati AFC M23 itanze isi yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'imiryango ikora ubutabazi n'iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu. Yunzemo ati bijyanye n'ibitero ubwicanyi bwibasira abo mu bwoko bumwe ndetse n'ubwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira. Kuri ubu turi mu bihe byo kwirwanaho bizemewe kandi twiyemeje cyane kurinda no kurwanirira abaturage bacu nta gucika intege binyuze mu kujya gucecekesha ikibi aho gituruka. Akaba ari ibyo yatangaje bigaragaza ko kuri ubu ngubu biteguye kurwana ndetse isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Ni mu gihe kandi ibingibi bihura neza n'ibimaze iminsi bigarukwaho, aho rero bari batangaje ko mu gihe bagabweho ibitero biteguye kwirwanaho ndetse biteguye kuba bakomeza ibidasanzwe nk'uko bigaragara. Ndabivuga mpereye ku zatangajwe n'iri huriro, aho umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa yagize ati mu bwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya. Byashobotse kubera igitutu bwana Boris yashyize kuri leta ya Kinshasa ubiriho irigamije ikibi ryahisemo gushoza intambara. AFC izirwanaho gitwari bigizwemo uruhare na leta ya Katari na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC bari bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano ariko ibi ntibyigeze biba. Imirwano ikomeye yarakomeje kugeza amagingo aya. Yego maze iminsi nkubwira ibiri ko ku ruhande rw'uno mutwe aho uri kohereza abasirikare bari kuva mu misozi yariya za Igikorwa bazamuka za Fatuwa ariko bagakomya mu nkokora n'ubundi no gutuzima na Fdnb. Yego uyu munsi rero bavuze bati mu gihe twebwe tutagabye igitero mu misozi Fatuwa na Bukumbirwa. Fatuwa na Bukumbirwa utwo duce tubiri yego ni uduce turi strategique twegeranye n'ahitwa Mashongerwe. Uduce twegera hari Amashongerwe muri ariya mashyamba bivuga yuko akungahaye ku kitwa y'agaciro ya Korota. Yego niwe rero uyu mutwe watatse cyane uravuga uti aha hantu Ababiligi baryamye, aha hantu abasirikare b'abacacu baba Colombia baba Blackwater baryamye. Yego ati niho tugiye kugaba igitero. Bagabye igitero simusiga, bagabye igitero karabutaka bwana munyamakuru. Ni igitero cyatunguranye mu buryo budasanzwe. Yego ni igitero bivuga yuko bitewe na atake ndi cyane yakozwe n'uruhande rw'abasirikare b'abacacu ba Blackwater. Yego ano mashyamba y'Iwarikare yaje gusa n'aho abananira cyangwa se abayobera kuko batari bamenyereye kuyarwaniramo. Yego baza kwisanga rero ngo abacacu bagera kuri batatu. Yego harimo uwitwa Marcus William, umwe mu bo namenye izina ryabo rwose dore n'amakuru ndayafite none nagira ngo nyahawe muri ano masaha. Yego baje kwisanga baguye mu gaco k'umutwe w'intare zafaranga ahantu bari bateje ambushi hariya za Fatuwa. Yego ngo bahita babafata ariko nubwo babafashe ntabwo byaje
kuborohera kuko igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abandi bacancuro yego ngo bashobora kuba bavumbuye amakuru y'uko aba bacancuro baba bafashwe yego ariyo ntandaro rero y'imirwano yabaye kandi yakomeye cyane yego ni imirwano idasanzwe ni imirwano ubona yuko rwose ikomeje kugenda ihindura isura kuko yego kuko ahubwo ngo bishobora kuza no gusiga noneho ibitero bishobora kugabwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo yego dushobora kongera ubukana kuko n'aka kanya turi kuvugana iriya misozi yafatwa na bukumbirwa haracyari kumvikana urusaku rw'amasasu ariko bivugwa yuko Peti Burayi marimo ibimodoka by'ibiparu amafoto n'amavideo birahari birimo birazamuka muri iriya bice byerekeza muri iriya misozi ya za bukumbirwa by'abasirikare b'intare za Sarambwe yego FARDC nayo iri gukura abasirikare mu bice byinshi bitandukanye ibazana mu bice byegereye fatwa na bukumbirwa bitangatanze utu duce wari kare ibintu byakomeye kandi ngo intego igisirikare cy'u Burundi gifite ni ukwambura tuno duce umutwe w'intare za Sarambwe. yego nibyo kugeza ubu bijyanye wenda n'uruhande rwa deployment muri ibyo bice bihagaze gute hari abari kuvuga ko kuri ubu izasarambwe bari abaherutse gukora pass out baba bose bari kugenda bazanwa muri ibyo bice bitewe n'amakuru akomeye yagaragaje ko imirwano ariho yabigiye gukomeza ukuri guhari mutama n'ukuwe ukuri guhari rero ahantu bwana munyamakuru ni ahantu hakeneye imbaraga nyinshi yego urabona yuko n'abasore bari bamaze iminsi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba hano ku mirongo y'imbere ku rugamba yego abenshi muri bo barananiwe yego bakenewe imisaga yo kuruhurwa ni nayo mpamvu wumva bagabwa n'ibitero muri ino minsi batakundaga kugaba ibitero cyane ibirindiro byabo babyibasiye cyane yego ni ukuvuga ngo rero imbaraga nshyashya niyo mpamvu zikenewe kandi biravuga yuko ku ikubitiro n'ubundi benshi bamaze kuhagera baturutse mu bihe bice ni ukuvuga ngo abenshi muri bo bari guturuka muri Mashya yego bari guturuka muri Mashya bakuwe mu bice byose n'ubundi bitandukanye byaba ari abaturuka Nyiragongo wenda bavuye mu cyerekezo kiva aho bari bamaze iminsi batorezwa ndetse kandi abenshi banakurwa mu bice bitandukanye bitangatanze babazana ngo baze gutanga ibisaza za warikare kuko baravuga yuko na bato y'abasirikare yari iri muri ya misozi ya za Rushuru muri ya misozi ya za Kinyambugu abenshi babamanuye bakabamanura za Kiwanja baberekeza mu misozi ya za Nyiragongo yego n'ubundi kuberekeza twariye amasisi baje kugaba ibitero n'ubundi kuri FARDC cyangwa se baje kuburiza ibitero ku ruhande rwa FARDC ubona yuko yakaye kandi ikomeje kurakara ivuga yuko igomba guhangana nabo. yego kugeza ubu abaturage bo bihagaze gute muri rusange yaba bari muri eno zigenzurwa na FARDC abari muri eno zigenzurwa na 23 ku ruhande rw'abaturage rero ubu ngubu igihari bwana munyamakuru rwose situation y'intambara ahari intambara rwose ntabwo imihangayiko ntiyabura yego uretse ku ruhande rw'amasengesho y'abaturage batuye muri eneo zigenzurwa na FARDC ndetse na eneo zigenzurwa n'umutwe neza Sarambwe yego kuko byaba ari ku ruhande rw'ineza Sarambwe ndetse byaba no ku ruhande rwa FARDC buri ruhande rwose rukomeje kwikanga intambara. reka dukomeze page y'amakuru yacu turabire hamwe biri kugenda byibonekeza bijyanye n'ubundi nuko abaturage bakomeje kugenda batabaza mu gace kitwa Musiyinene gaherereye muri sheferiya yitwa Bashwaga mu baturage bari mu bwoba bukomeye bukabije kubera ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko Miracle Wazalendo. Amakuru yemezwa n'inzego z'abaturage ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu aragaragaza ko ubuzima bw'abaturage batuye muri ibi bice buri mu kaga gakomeye kubera ubwicanyi ubusahuzi gufata ku ngufu gukoresha imbunda mu buryo butari ubwo gushora abantu mu bikorwa bibi n'ibindi bitandukanye. Ubutumwa bwa societe civile buragira buti kwigenekerezo ry'icumi8 ukwezi kw'icyenda Kambare Maboko Fineri miyozo societe civile ya Baswaga yabwitangazamakuru ko Miracle baje kwigarura Musiyinene ababaye byabaye intandaro y'akajagari mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Yagize ati ibi
ibi bisirikare by'urukozasoni bikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biribonekeza ko ubuzima bw'abaturage bwa munsi buri kugenda bwangirika. Yavuze kandi ko aba barwanyi biyitirira ubuyobozi ubuyobozi bw'ingabo bagahohotera abaturage ndetse bakagira n'ibindi bikorwa bibi bakora. Muri ibi bikorwa biremereye raporo zemeza ko abaturage nka Charles Kambare na Vianney bafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage bavuga ko kwamburwa ndetse no kugirirwa nabi bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko kugeza ubu bikaba bigaragara ko nta na rimwe habaho gukurikirana ngo ababigizemo uruhare babashe kugezwa imbere y'ubutabera. Bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Ngayo ngukuru mutama tujyane no ku zindi acts tubwira ibikomeje kugenda byibonekeza nyuma y'uko kuri ubu ngubu ibitero bizagabwe bivugwa ko bishobora kuba biri no kugenda bizagukira mu misozi ya Minembwe. Nuko rero ibitero n'ubundi biri gusatira imisozi ya Minembwe. Yego. Ubu igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuzana abasirikare. Yego. Muri ya misozi ya Kirungu, muri ya misozi ya Munamira Kitara ndetse n'ahitwa Mwange n'ahitwa Kayaja. Yego. Bari kuzana abasirikare Karungwe, bari kuzana abasirikare Gomba na Katongo. Abo bari kuzana bivuze ko biteguye kurwana. Bivuze ko abo bazana bari kubazana kurwana nta kindi kibagenza. No ngo izi deployment ziri gukorwa ku ruhande rw'iki gisirikare cy'u Burundi. Yego. Nuko uyu mutwe wamaze gushyira abasirikare mu bice byegereye za Remera. Yego. Mu marembo y'umujyi wa Bukavu, mu misozi yegereye za Mushereza na Murenge, bakavuga bati mu gihe uyu mutwe ukomeje kuryama muri ariya mashyamba yegereye Sange Rungutu, mu mashyamba yegereye kuri uno muhanda route nationale 5 hari hazakirwa ndetse na Runingo. Yego. Ikigiye kutubaho ni akaga kandi kwikuramo biraza kutubana ihurizo rikomeye. Yego. Biraza kutubana ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ibifaru byinshi, ibibunda biri mu bwoko bwa tirabizi, imitutu yabyo, imbunda ziri hariya Tema na Kiku, imitutu yazo bayerekeje mu byerekezo byerekeza hariya n'ubundi za Murenge mu misozi yegereye Kingwengwe na Kihande. Yego. Birumvikana yuko mu gihe gitoya dushobora kumva intambara idasanzwe muri ino misozi ya hano muri Sudi Kivu nk'uko amakuru akomeje kuvugwa, cyane cyane muri ino misozi ya Minembwe intambara iri gututumba, kandi niba azaba ari intambara ikibazo itazatuma umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, kuko buri ruhande ruri gukora deployment kandi buri ruhande ruri kurebana ikijisho n'urundi. Umwe arakora divance gakeya, undi asubira inyuma gake afata agace strategique, undi agaruka inyuma cyangwa yigira imbere gatoya. Ukabona yuko buri ruhande ruri kubara urundi, kandi urubara urundi ruvuga ruti twebwe turashaka kubakuramo kino gice kikadufasha gufata ibice byose. FDC ivuga iti twebwe mu gihe uyu muhanda route nationale 5 turwanyemo neza tukazamuka tugafatira imisozi ya za Bukavu yitegamiye iriya misozi yegereye za Sange na za Remera, izadufasha gufata Kamanyora, bizadufasha gufata imisozi nka Mumosho, bidufashe gufata mu mujyi rwa hagati Bukavu, bidufashe gufata ibice byinshi bitandukanye birimo na za Kavumu. Ukabona yuko ariyo mpamvu FDC iri kurwana buryo ki ifatira imisozi ya za Sisozi n'iriya misozi ya za Ruburure, Rubarika na Ruvungi na Kakamba, imisozi n'ubundi iri kuri uno muhanda route nationale 5. Niyo mpamvu uri kumva intare za Sarambwe nazo ngo ziri mu misozi ya Muganza, mu misozi y'ahitwa Nzahaha, n'iriya misozi ya za Nyangezi hafi y'imisozi yegereye Ruhwa ndetse n'ahitwa Kamanyura. Biragaragara yuko bwana munyamakuru ibintu ntabwo byoroshye, kandi nakubwiye kuri yuko uko ishusho y'imirwano iri kugaragara mu gihe gitoya, kandi iri kugaragara mu ishusho itandukanye niyo twayitekerezagamo cyangwa se niyo twayibonagamo mu minsi ishize. Yego, reka dukomeze paje y'amakuru tubabwire ko umunyamabanga wa Alliance Fleuve Congo Benjamin Mbonimpa yavuze amagambo akomeye, aho yagize ati mu bihe mwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya byashobotse kubera igitutu bwana Boris yashyize kuri leta ya Kinshasa. Buri huriro rigamije ikibi ryahisemo gushoza intambara kuri AFC izirwanaho gitwari.
bikaba bigizwemo uruhare na leta ya Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya Congo na AFC. Bari bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano mu kwezi kwa kane kwa 2025. Ibyashimangiraga ko ku igenekerezo rya 19 kwezi k'umunani 2025 bagombaga gushyira umukono ku mahame abaganisha ku masezerano. Gusa imirwano ntiyahagaze kuko ririya huriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta ryakomeje kugaba ibitero bikomeye kuri M23 nk'uko M23 yagiye bitangaza. Kuri ubu biratangazwa ndetse bikanemezwa ko umutekano wamaze guhungabana bikomeye. Mwarebana n'ububanyi n'amakungu, reka tubabwire ko ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryanze kohereza abakinnyi muri shampiyona y'isi y'amagare iteganyijwe kubera mu Rwanda ku cyumweru ku igenekerezo rya 12 kwezi kw'icyenda. Nibwo iri rushanwa nibwo rero murambabarira murantunga ni ku igenekerezo rya 21 nibwo iri rushanwa rigiye kubera bwa mbere ku mugabane wa Afurika, rizatangirira i Kigali mu Rwanda mbere yo gusozwa ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda 2025. Ni mu gihe habura iminsi itageze kuri ibiri ngo iri rushanwa ritangire, rizwi nka Road World Champions, aho rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangajwe itazohereza abakinnyi bayo mu Rwanda. Ni icyemezo cyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare muri Congo, Jean-Claude Kongoro, uvuze ko ashingiye ku kuba kiriya gihugu cyaratewe n'u Rwanda. Yagize ati leta ya Congo yatewe n'u Rwanda, igihe kizakira icyo gihugu kizakira iryo rushanwa urutirigongo rw'ikipe y'igihugu cyacu y'abagore ruherereye Goma hafashwe na M23. Iyo niyo mpamvu yo kutitabira iri rushanwa. Iki ni icyemezo kandi cyawo umugisha na Minisitiri wa Siporo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Didier Bundimbu, washimangiye ko nta munyonzi w'umunyekongo ugomba kuza i Kigali mu Rwanda. Ni icyemezo icyakora abakinnyi b'abanyekongo bavuganye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI bagaragaje ko cyabababaje kuko bari bizeye kuzitabira iyi shampiyona. Mutama rero wakomeza utubwira n'andi makuru nyuma y'ibiri kuvugwa mu bubanyi n'amakungu. Bwana munyamakuru, rero ikindi kiri kuvugwa cyane ni ku ruhande rwa basirikare b'intare za Sarambwe. Yego, bamaze kuzanwa muri ino misozi ya hano muri Rubero. Yego, niyo misozi ya Rubero ahitwa Mutiri ndetse n'ahitwa Kinge, muri misozi yegereye ahitwa Mbungwe. Yego, Kabinyo hafi ikiyaga cya Tanga, hafi ikiyaga cya Eduwari, aho biri kuvuga yuko iki kiyaga cya Eduwari hari kuzanwa abasirikare bagitangatanze ku ruhande rw'intare za Sarambwe, nyuma y'uko bari gukeka yuko FARDC ishobora gukoresha iki kiyaga cya Eduwari ikaba ibitero iturutse mu nzira z'amazi, cyane cyane iturutse muri bice byahariye muri Beni, aho bari gukeka yuko FARDC iri Utama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane bwana munyamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri Merude, ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha kuri dukurikiye bwa mbere, hitusyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.